Mina bengicela ukuthi ngaphambi kokuthi ungene la kwi-comment section yami, ubhaqaze lo mbhaqazo owubhaqazayo ukuthi uZimdolo udayisa noma yini, uyoze ayidayise noma yena. Uqala ususe ingqondo ey'nqeni, uyithathe uyifake la ehlala khona. Bese uyagugulisha phela ukuthi i-X5 ibiza malini ya-2024 le engihamba ngayo. Googlisha ukuthi ihamba malini, bheka i-school fees sase-Ashton. Ubheke phela nokuthi ama-rates asemhlanga ngoba phela ngikhokhela i-bond. Ama-rates asemhlanga amalini yabo, ukubheke konke lokho yabo. Ubheke phela nokuthi ngino-anti abawu-5 bawu-2 la emhlanga, abanye baskathadi kule minye imizi le enginayo. Ubale phela nalokho, ubale nokuthi nabasebenzi abawu-12. Ubale phela ukuthi bayahola, yabo, bazoholani if mina ngingadayisi, yayibona lonto. Ucabange nokuthi mina kunabantu engibasizayo abanqena ukuhambe bengena ezitolo bethenga izinto nani. Aba-prefer u-courier door ukuthi ubabekele emnyango izinto. Mina nginama-resellers, abantu abathengayo kumina behambe beyodayisa emakhaya, behambe beyophanta impilo nabo. Mina nginengqondo mina lo 56,000 engiwuholayo ngenyanga awuyigcini zonke izidingo zami, so ngiyayidinga i-side hustle ezokwazi ukuthi ingingenisele imali. So angeke ngikwazi ukulokhu ngidila nabantu abasapheka ngebhodwe elinuka ibheni, uthathe ubeka amanzi etiye ngebhodwe elinuka ibheni. So nje ngiyacela badle, cela nje umuntu ngaphambi kokuthi angibhaqazele nje, Nkosi yami akaqala abale ukuthi impilo engiyiphilayo ayilingani naye. Ngisizwa yilabo abantu abathenga izinto engiyidayisayo ngo-40 ngo-100 ngo-60 rand. Labo bantu-ke mina abamise yami impilo.